Salama si tamu malik paiman sidup pakaboro lako kita solanasang tauna puang matua. Ma dinomo ki si tamu sule ulendui renungan harian toraya. Allo Senin tanggal misa bulan pitu tahun 2024. Yaitu karena puang matua lan mai mak penduan na sura na Rasul Paulus lako to Korintus. Pasalak karua angka 90 nan saya lako 20 na apa. Tunakua Paulus pak petandan Titus nada dua siuluk senga lako to Korintus. Apa kurre sumangakna langan puang matua tumangka pak kamasianni tu kama tuturan yato tama penanna Titus tu belanna kamu. Tu napasiola tu pak pakilalangki sia kamatuturan na tongan namaringan penaanna mati umpel lambi komi. Angki suai tesiluki male mati sola. Tu dipudin nalan mintu kombongan diona ka umpalolangan na kareba kaparannuan. Sia tak na yaman na tu hian na to. Sangadina mangkaduka mo na pamatutun mintu kombongan laki sisolan lante pentoyan kamamasean yate. Tu kipalingka lako kamalak biranna misa puang sia lana pemanas saduka kamaringanan penaangki. Angki mak taktan dikua da na sura kantau lante pentoyan nanai pamengan kapua. Belanda karitutuikan nisanga. Tangea dioman na olona puang sangadinna dioduka tingayona tolino. Angki suai sola tindek tau sola duai tu siuluki. Tu pembuda mo mangka kitiro tu saraknalan bak tu pira-pira penggauran. Na totemo sakendek-kendekna kama tuturanna. Belanna nakanapai tongan komi. Ia tu diona Titus. Ia mo si bangku siato umbalina. Posara komu. Na diona tu siulu tada dua. Ia mo nasua mintu kombongan sia kamalak biranna Kristu. Ia mo to pak pekitanan ni tu tanda pak kaborok mi lako dio tingayona mintu kombongan sia kaki satuana mi. Amin. Ia tu pak basanta di pakondi lan misa penggarontosan tu di kelompok kadai umparina kamisaran lan pak kamayan. Siulu tu di pakaborok lan puang Yesu misa oi tau senga oi kapaisananna. Ba tu biasanna dikua inang si sengaran tu karakter na tau. Nenek te kadaya te kadai belanna kasianggaran diona kapaisanan na tau. Lako duka tahun na puang tu unambo kareba kaparannuan pantan kapaisanan duka. Apa misa ari garontok na yamo tu kareba pak kaborok na Kristus. Angganna katang palambiran sia katang maupuran nenek urandan ki. Apa dikanasai kumua ia to mintu na to puang ia la umpau-pui batu usun dunni. Susimo Titus sisola da dua siulu tu na pak petandan Paulus. Tumangkaduka na pilei kombongan dio Korintus dikua na dipanak tak melo tu pengkarangan malak bikna puang. Na pamanasa duka Paulus kumua ia teto dilappak la umpak tak pakamayan si sola Titus.
Manas satongan tu kamari tutuan na tangia manna dio olona puang matua sangadinna diona kamati nurusanna payan pak kaboro la kotaunna puang. Sia ia duka mo lana angkaran lan pak kamayanna lako mintu kombongan. Sia tangia duka raya kalena usua kalena sangadinna nasua mintu kombongan sia kamalak biranna Kristus. Lako kita digente to mak kamaya tu napilei mo puang ulendui kombongan manda la di parina kumoya tu pasananta la dipake sarak tongan itu pengkarangan na puang. Susi Titus tu napilei mo puang umpak petiruanan ni tu pak kamase lako kombongan. Ten mito lako kita kombongan si patu duka la di tulak temei to mak kamayanta belan nayamo naso puang umpanunduki. Si patu la di kamasei. Sia ditunduilan pasananna anna mukun rorak tu katongananna puang sia lobo lulangan tu kamisaran lan pak kamayan tu la dinai kabutui karongkosan diomai puang matua. Amin. Ta masambayang ki kuresumanga te kadamaseromi mangka disauran lan alla tanga ki alla totemo yamo kada ki kanasai kumua kadalah umpamatoto kan papayan itu sarak pengkarangan mangkami kamasiankan. Ya duka mo kada lah tontong umpabatakan mengkaulah mati di kalemi. O ambek mamaselan kadautan suruga pasake tu taumi umba-umba nanai papayan itu sarak pengkarangan mangkami kamasian ni sia tontong duka nakanasai kumua ulendui pangrondong mi manasapayan tu pak pasake lan katuangki. Kampai mokan lante atuyate mi pagari tu diona salabudangki potete sanganna puang Yesus Kristus yamo puang sia otokna kasalamaranki sia tarime tu pasak keludiome puang matua na puang mora pasak ke komisia katirinai komi na puang mora parrangi komi lindona sia katuru-turui komi na puang mora patiruang komi lindo masokanna sia pasiria komi kamarampasan. Amin.